Thengia wa aikari aingĩ kuma matura matiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu kũhĩmbĩria ũrĩmi wa iria, gũcenjia kwa rĩera nĩ gũkoretwo kũrĩ kĩhĩnga kĩnene harĩ ũrĩmi wao. Nĩ kumana na ũguo, aingĩ marahoya thathaitĩ ciao kũnyitanĩra na thirikari ya kaunti harĩ kũhĩmbĩria mũbango wa kũiga mũthithũ wa irio cia mahiũ na njĩra cia kĩrĩu nĩguo hĩndĩ ya riũa makaga gũtangĩka. Kwa cooperatives za wakulima, wakati kuna majani ni mingi, wanatuita tunawapakejia ili waendelee kutumia for the years to come in case drought happen. Naomba serikali ya county itusaidie na hizi machine za kutengeneza silage juu sasa before kukiwa na majani mingi inapotelea before tupate hizi machine za kufanya silage. Sasa tunaomba serikali ya county tushikane itusaidie na hizi machine tunatumia hapa. Tunafanya kazi mzuri na hii kitu tumeweka miaka mingi, so itatusaidia sana na ng'ombe itatoa maziwa na bei ya maziwa itakuwa kawaida, itakuwa mzuri juu sasa hii itatoa maziwa mingi. Nayo imekaa kidogo juu imetumia miaka 4 ama 5. Ihinda-inĩ o rĩu, ataaramu nĩ mathundũrĩte njĩra ya mwanya kũrĩa marĩ na macini ya kũiga silage hatarĩ kwenja marima, na ũguo gũtirĩ na ũthũkangia wa mahuti. Mashini yetu inarahisishia mkulima kazi through the traditional way. Mkulima alikuwa anahitaji watu wengi because shimo inachimbwa, so the labor ilikuwa very expensive, but for this machine labor is not expensive, si watu wengi wanahitajika. Alafu because tunapack kwa bags, itakuwa easier for mkulima kufeed ng'ombe zake because anatoa bag by bag by bag by bag moja, so itakuwa easier. Either it's 25, 50 kg, itakuwa rahisi kwake juu anajua kipimo anapea ng'ombe yake. Hii ikikataa kuwa like ime compact ama imeshikana vizuri itaharibika, na ikiharibika kidogo, unajua hii ya shimo itakutengenezea manyua mingi sana. Ukifikiria umeweka silage, unaweza kufungua ukute hakuna silage. So pia kuna ukalimu mkubwa juu lazima uite mtu wenye wako experts ya kuweka hapa chini. Arĩmi marenda ũnyitanĩri ũyũ ũtheremio matũũra-inĩ nĩguo rĩrĩa kũrĩ na kĩmera kĩa irio cia mahiũ ta thara na nyeki makahota kuoherwo mũthithũ ũrĩa kũringana na arĩmi silage ĩno no ikare makĩria ma mĩaka 5. Mvua sana na majani ni kingi, unakutanga ingine hata imetupwa tuko barabara. Tutumie hiyo wakati serikali ya county, tutafute watu kama silage master wakuje ground, tufanye hiyo mpango, majani kuwe kingi, ndio pia hata cooperatives maziwa haitaenda juu, hata mkulima ataenjoy kufanya farming. Lakini ukiangalia sana wakati wa kiangazi unakuta wakulima wengi wanauza mashini ĩno ĩrĩ na ũhoti wa kuohata nĩ nyingĩ cia mahuti, gũthamio kũringana na harĩa arĩmi marĩ na kũnyihia thogora wa irio cia mahiũ iria arĩmi makoretwo magĩtetio nĩcio ũrĩmi-inĩ wao. Ningetaka pia kuhimiza serikali ya county na pia cooperatives zetu za maziwa wajaribu pia wakuwe na machines kama hizi, ama wajaribu kuhaya watu kama silage master ndo wanakujaga ground kusaidiana na wale wakulima wa chini. Unajua kwa nini? Kwa sababu maziwa bei yake haitaenda juu, ita maintain ile cost ya production, na kwa hivyo mkulima hataona hata wakati wa ukame, hataona kama amefinyiliwa ama kama anafanya kazi ya Red Cross, atapata kitu. Ngĩgũithĩranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia.